Pozdrav ekipa, evo naslov ovog videa je zašto su sportski psiholozi ponekad najveći gubitnici. A, Video je inspiriran u biti nečim što mi često puta proživljavamo na ili dnevnoj razini ili više i češće nekako na tjedne, odnosno razini vikenda. A inspiriran je u biti ovim prošlim nekako vikendom. Ja često puta se znam šaliti sa svojim sportašima, svojim klijentima, da ako je njima teško, jer možda taj vikend nije sve prošlo kako je trebalo, kako su zamislili, da kak i tek meni. Sad onda oni ostanu onak kao, pa mislim, nisi ti igrao. Istina je, nisam ja igrao i nisam ja bio umjesto njih na terenu i sportskom borilištu, ali da kako i njihove uspjehe, a i njihove poraze doživljavam jednim dijelom i kao svoj vlastiti uspjeh ili poraz. Samo je onda stvar i zašto je šala, stvar je tome što nekad se zna desiti da od mojih 10-15 klijenata sa kojima radim u tom trenutku, da ih možda polovica izgubi ili nekad čak i više, pa onda ne izgubim samo jednom za taj vikend, nego izgubim 5 puta, 10 puta, 15 puta i tako dalje, svašta se zna desiti. Tako da onda nekako se šalimo na tu foru da oni su izgubili, svaki od njih je izgubio samo jednom, a ja sam izgubio možda 10 puta. Sad, mislim, to je šala ovaki, naravno da je svakome njihov problem najveći i loš performans taj vikend, loša nekako izvedba je nešto što onda osjećaju teško i svako nekako ko je posvećen znače o čem pričam. Ali u biti ovdje nekako dolazimo i do neke pouke priče. Ono što sam ja naučio od sportaša je možda neka najvažnija pouka rada što sam ja u biti od sportaša naučio, bi bila to da se treba gledati nekad šira perspektiva. Dakle, da nije samo perspektiva od vikenda do vikenda, od subote do subote, nedjelje do nedjelje, već da se treba gledati u biti puno širi neki prostor. I mislim da je to ono što je super u sportu, da imaš u relativno dosta sportova, imaš priliku za dokazivanje dosta često i za testiranje svoje forme i za nešto napraviti, isprobati i tako dalje. Isto tako imaš priliku i za osjetiti pobjedu i poraz i svašta nešto. Ali u biti ako samo živimo od vikenda do vikenda, kako bi se reklo, i samo gledamo tih 7 dana, je li sad bilo dobro ili je bilo loše, onda u biti gledamo samo jedan mali uski dio sezone. A u biti ono što sam ja naučio i ono što bi trebalo puno češće je proširiti nekako svoje poglede, pa onda gledat ne samo jedan tjedan, već gledat mjesec, gledat segment, gledat polusezonu, gledat sezonu. I ono što bi trebalo bi se pratiti trend. Dakle, nekad će taj vikend biti uspješan, pa će biti super, nekad će biti neuspješan, ali ne treba onda biti katastrofa i odmah nekako kanal ponor i sve ostalo. Treba biti pogledati jednu širu perspektivu i vidjeti, koji je neki zadnji trend, kojem smjeru to sve ide, jel ide prema naprijed, jel ide naravno nekad malo bolje, nekad malo gore. Ali mislim da bi to nešto što bi se svi nekako trebali zapitati, svi mi koji radimo u sportu i vi koji ste sportaši i roditelji, treneri i tako dalje, da nekad jednostavno ne gledamo samo toliko usko ko onaj konj u utrci što gleda samo ravno, već da ipak malo proširimo pogled i malo skužimo u kojem smjeru to sve ide, kakav je angažman, kako je nekako ispunjavanje kratkoročnih, srednjoročnih ciljeva, kakav je proces, kako napreduje učenje, stjecanje nekih vještina i sve ostalo. Tako da, nadam se da ćete iskoristiti primjere iz ove moje priče i ako ništa, barem malo proširiti tu perspektivu. Pozdrav!